Iyi ni Cross Night, gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa kane nibwo Perezida Paul Kagame asoza uruzinduko rwe mu gihugu cya Sudani rwari rugamije gushimangira umubano ibihugu byombi bifitanye mu rwego rwa gisirikare ndetse no mu bukungu. Umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge Madamu Kayisime Nzaramba yasabye abafatanyabikorwa b'aka karere gukomeza kugatera ingabo bitugu nyuma yaho bagafashije kugera ku mwanya wa 5 mu kwesa imihigo. Guverinoma ya Kenya yatangaje ko igiye guha igihe gihagije igihugu cya Somalia kugira ngo ibanze gutegura aho izatuza abaturage bayo babarizwaga mu nkambi ya Dadaab iherereye mu gihugu cya Kenya. Na makuru ya Clouds TV ku bufatanye na Infinix. Infinix, the future is now. Kuri uyu wa kane nibwo Perezida Paul Kagame yashoje uruzinduko rw'iminsi 2 yari yagiriye mu gihugu cya Sudani mu rwego rwo kuzamura umubano mwiza ibihugu byombi bifitanye. Uruzinduko rw'akazi rw'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Sudani yarutangiye kuri uyu wa gatatu aherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe, Minisitiri Vincent Munyeshyaka n'abandi bayobozi batandukanye mu rwego rwo gushimangira umubano ibihugu byombi bifitanye no guteza imbere umugabane wa Afurika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madamu Louise Mushikiwabo avuga ko uru ruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri Sudani rwari rugamije gukomeza guteza imbere umubano w'ibihugu byombi, cyane ko u Rwanda na Sudani bihuje umugambi wo gushyigikira umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uru ruzinduko rero rukaba rugamije gushimangira umubano hagati y'ibihugu byacu byombi, igihugu cya Sudani n'igihugu cy'u Rwanda. Tukaba dufite imigambi duhuje mu bijyanye no guteza imbere umugabane wa Afurika no gukora ibishoboka byose kugira ngo umuryango wacu wa Afurika yunze ubumwe ukomeze gutera imbere. Ndetse igihugu cya Sudani kikaba kiri mu bihugu byafashe ya mbere mu gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kongera amafaranga ibihugu bya Afurika bigiye kujya bitanga kugira ngo tubashe nk'Afurika nk'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kwiyishyurira byinshi mu bikorwa by'uyu muryango wacu. Minisitiri Louise Mushikiwabo akomeza avuga ko leta y'u Rwanda imaze igihe kirekire ifatanya na Sudani mu rwego rw'umutekano, aho muri Darfur habarizwa batayi 3 ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro UNAMID. Perezida Bashir akaba yashimiye u Rwanda ku mikorere n'imyifatire myiza iranga ingabo z'u Rwanda zibarizwa muri iki gihugu. U Rwanda ari cyo gihugu cya mbere cyitabiriye kuza muri iki gihugu igihe habaga amarorerwa mu gace ka Darfur k'iki gihugu. Imyaka irenze 10 dufite ingabo z'igihugu cyacu hano mu gihugu cya Sudan. Nyakubahwa Perezida Bashir akaba yanabonye mu biganiro byiza impande zombi zagiranye umwanya wo gushimira u Rwanda ku mikorere myiza, ku myifatire myiza, ku mikorere ijyanye n'umwuga ndetse no kwifata neza ingabo z'u Rwanda hano muri iki gihugu zagaragaje kuva ziri hano. Arazishima cyane kandi agaragaza ko ari inkunga ikomeye cyane. Perezida Omar Bashir na Perezida Paul Kagame bagarutse kuri gahunda yo gufatanya mu rwego rw'ubucuruzi, bakaba bemeranyijwe ko Minisitiri w'Ubucuruzi muri iki gihugu cya Sudani azaza kugana na mugenzi we wo mu Rwanda, Minisitiri Vincent Munyeshyaka, ahagana mu kwezi kwa Gashyantare umwaka utaha w'ibihumbi 2018. Umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge Nzaramba Kayisime yasabye abafatanyabikorwa mu iterambere ry'aka karere gukomeza kubafasha kwesa imihigo, bityo n'ubuzima bw'abaturage bakorera bugakomeza gutera imbere nk'uko icyerekezo cya leta y'u Rwanda kibigaragaza. Ubwo yatangizaga inama rusange y'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Nyarugenge JAF kuri uyu wa kane, yabasabye gukomeza kuba hafi akarere ka Nyarugenge mu rwego rwo kwesa imihigo ndetse no kurushaho gutangiza ibikorwa bitandukanye mu nyungu z'abaturage b'aka karere. Akarere ka Nyarugenge ni kamwe mu turere turangwamo ibikorwa bitandukanye by'ishoramari birimo ubwubatsi, ubucuruzi, amavuriro, ibigo by'ubwishingizi ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi, byose bikaba bigirwamo uruhare rufatika na JAF mu gutuma ibikorwa byose bitera imbere. Gusa ariko leta y'u Rwanda yunganira JAF mu kugera ku ntego zayo,
aho kuri uyu wa 15 Ukuboza uyu mwaka wa 2017 akarere ka Nyarugenge kagiranye amasezerano na sosiyete y'ubwubatsi y'Abashinwa yo kubaka ibitaro bizajya bifasha abaturage baka karere. Icyiciro cya mbere cy'uyu mushinga kikazatwara amafaranga y'u Rwanda saga miliyari 6 kikazamara amezi 16. U Rwanda rukaba rwaratanze miliyoni 350 z'ikibanza na miliyoni 800 z'ibikorwa remezo birimo amazi, amashanyarazi n'imihanda izifashishwa mu gihe cyo kubaka iri vure ndetse na nyuma yaho. Umunyabanga wa JAF mu karere ka Nyarugenge yagaragaje ko mu bikorwa iri huriro ryakoze hagati y'umwaka wa 2014 na 2016 byagize uruhare muri gahunda zitandukanye nka Girinka, kubakira abatishoboye, gutanga amazi meza, uburezi, gufasha abafite ubumuga ndetse no gutabara abagizweho ingaruka n'ibiza. Ibikorwa byose bikaba byaratwaye akayabo k'amafaranga y'u Rwanda saga miliyari 10 miliyoni 376 n'ibihumbi 199. Nyuma yaho igurishirije imigabane yayo ingana n'100%, sosiyete y'itumanaho ya Tigo iratangaza ko izahererekanya imigabane yayo na Airtel ubwo guverinoma y'u Rwanda izaba imaze kwemeza iri hererekanya. Sosiyete y'itumanaho ya Airtel yaguze imigabane ya sosiyete ya Tigo ingana n'100%. Ebehe bikaba byarateye impungenge bamwe mu bakiriya bayo ndetse bamwe bihutira kubikuza amafaranga yabo bari barabikije kuri Tigo Cash mu rwego rwo kwirinda ibihombo bya hato no hato byavuka nyuma yo guhererekanya imigabane. Gusa umuyobozi wa Tigo Amakuru yavuze ko iyi sosiyete izashyikiriza imigabane yayo Airtel igihe ikigo kigenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura kizaba kimaze kwemeza ko iri hererekanya ribaho. Sosiyete y'itumanaho ya Airtel igatangira guhuza iminara. Sosiyete ya Tigo yari isanzwe ifite iminara 530 mu Rwanda hose, mu gihe Airtel yagiraga iminara isaga 490. Ubwo izi sosiyete zizaba zimaze guhererekanya imigabane, sosiyete ya Airtel izaba ifite iminara igera ku 1000. Ibi bikaba byitezweho gukemura ikibazo cyo guhamagara mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Sosiyete ya Tigo yari ifite isoko ry'itumanaho ku kigero cya 38.9% mu gihe MTN ifite 41%. Ibi bikaba bigaragaza ko abafatabuguzi bose ba Tigo bagiye kwiyongera ku bafatabuguzi ba Airtel basaga miliyoni 386 ifite mu bihugu 17 ku isi ikoreramo. Naho gahunda yo kwemeza guhererekanya imigabane hagati ya sosiyete ya Tigo ndetse na sosiyete ya Airtel bikaba bishobora gufata igihe kingana n'ukwezi kumwe kugeza ku mezi 3. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Antoine He yemewe gukorera umwiherero w'iminsi 10 mu gihugu cya Tunisia ahazakira imikino 2 ya gicuti na Sudan ndetse na Algeria mbere yo kujya muri Maroc ahazabera imikino ya CHAN 2018. Kuva tariki 12 Mutarama kugeza ku itariki 9 Gashyantare 2018 hateganyijwe imikino y'igikombe cya Afrika cy'abakina imbere mu bihugu byabo. CHAN 2018 izabera mu gihugu cya Maroc. Amavubi yabonye itike y'iyi mikino nk'igihugu cya gatatu kizahagararira akarere ka Afrika y'Uburasirazuba nyuma ya Sudan ndetse na Uganda. Mu rwego rwo gukomeza kwitegurira irushanwa no gutegura abakinnyi, umutoza w'Amavubi yasabye ubuyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kumuha imikino 2 ya gicuti umwiherero w'iminsi 10 mu gihugu gifite ikirere gisa n'icya Maroc bazakinira mu marushanwa ya CHAN 2018. Nkuko bigaragara ku rubuga rwa Ferwafa, Amavubi afite umwiherero muri Tunisia aho azamara iminsi 10 kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 10 Mutarama 2018. Muri iyo minsi bakazakina imikino 2 ya gicuti na Sudan tariki 6 Mutarama na Algeria tariki 10 Mutarama. U Rwanda ruri mu itsinda rya C hamwe na Libya, Nigeria na Guinea Conakry rukazakina CHAN ku nshuro yayo ya gatatu nyuma y'umwaka wa 2011. Imikino yabereye muri Sudan na 2016 ubwo imikino yaberaga mu gihugu cy'u Rwanda. Mwiriwe, amazina yanjye ni Iza. Nkaba nifuza kubabwira ibyiza by'iserivisi nshyashya igufasha kwivuza hamwe n'abaganga ndetse n'abaforomo b'inzobere ku mafaranga 500 gusa. Nibyo, kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga natwe byatugezeho. Biroroshye kwiyandikisha. Kanda akanyenyeri 811 akadirishya kuri telefone yawe ukurikiza amabwiriza. Bona uburyo bwo kwivuza aho waba uri hose utavuye iwawe cyangwa mu kazi. Kwivuza byorohejwe, kanda akanyenyeri 811 akadirishya babo. Serivisi zo kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga abanyarwanda bose. Hamagara 8111 ku bindi bisobanuro. Life is a journey. Every day, I'm constantly searching for the beauty in life.
capturing amazing moments beyond expectation. Those are always the best moments in life, and that's what keeps me going. Stay true to yourself with the all-new Infinix 05. Infinix, the future is now. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko impunzi z'abanyesomaliya badashoboye gutahuka mu gihugu cyabo cya Somalia bazaguma mu nkambi ya Dadaab iherereye mu gihugu cya Kenya. Filippo Grandi, umuyobozi wa HCR muri Kenya, avuga ko nubwo batangiye igikorwa cyo gucyura impunzi zo mu gihugu cya Somalia, abadashoboye gutaha bemerewe kuguma mu nkambi ya Dadaab bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo kutagira inzu batahamo zashenywe n'imitwe y'iterabwoba nka Al-Shabaab. Because many people go back to Kismayo after 25 years. They don't have any more a house. Kubera ko abantu benshi basuye muri Somalia nyuma y'imyaka 25 ntibakigira inzu. Ubu turi kuganira na guverinoma kugira ngo ikomeze kuborohereza. Ukuri guhari nuko tugomba kubikorera abantu benshi. Si buri wese ubikeneye. Abantu benshi basuye mu nzu zabo. Uko kuborohereza kandi si inzu, ahubwo ni ukubaho, kubafasha kwiga, kubavuza. Tuzakomeza kubafasha mu buryo bwose bushoboka. There is going to be a health center, so we're trying to help in every possible way. Mu mwaka ushize nibwo guverinoma ya Kenya yari yasabye igihugu cya Somalia kwakira abaturage bacyo, gusa ubuyobozi bwa Somalia buvuga ko butiteguye neza kwakira abaturage bose ba Somalia bari basanzwe baba mu nkambi ya Dadaab iherereye mu gihugu cya Kenya. Inside the country is tough. I don't think as a special envoy. Asimpamya ko HCR ifite ubushobozi bwo gutahura abanyesomalia bose, kuko miliyoni z'abanyesomalia ziramutse zigarutse mu gace kamwe ntibyoroshye. Uburyo bwo kubagarura bose ntiburaboneka. Gusa bamwe mu baturage ba Somalia baba mu nkambi ya Dadaab bavuga ko bishimiye gusubira iwabo nubwo bagifite impungenge z'ubuzima bwabo, nyamara ngo biteguye gutangira ubuzima bushya mu gihugu cyabo. My father is died, but my mom she's staying in Agadez. Papa yarapfuye, mama asigaye mu nkambi. Azagenda nyuma yanjye nyuma y'amezi make. Nyuma mwaka utaha. Mfite akanyamuneza ko kujya muri Somalia kubera ko Somalia ari igihugu cyanjye. Kubera ko hano nta ndangamuntu ngira. Singira aho njya. Iki ni igihe cyo gusubira muri Somalia. Nyuma y'inama yabereye i Nairobi, ibihugu byombi byasezeranye ko Somalia igiye guhabwa igihe cyo gutegura ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro ndetse no gukaza umutekano wabo. Nyuma y'umwuzure wabaye mu gihugu cya Philippines maze ukangiza byinshi, abaturage baratangaza ko bugarijwe n'ubukene ndetse n'indwara z'ibyorezo. Ubuyobozi bukaba ntacyo bubikoraho. Abaturage bo mu gihugu cya Philippines bahuye n'ibiza by'umwuzure n'umuyaga wo mu bwoko bwa typhoon, bugarijwe n'ibibazo byinshi bituruka ku myuzure iherutse kuba muri iki gihugu. Ubwo habaga umwuzure abagera kuri 40 bahasize ubuzima, abandi bavanwa mu byabo, abenshi mu bapfuye bakaba barasanzwe muri aka gace. Gusa abenshi muri aba baturage basigaye ntaho kwikinga bafite, mu gihe abandi bacumbikiye n'abavandimwe babo, nubwo bamwe badafite ubushobozi bwo gukomeza kubacumbikira, bakaba bavuga ko badashobora kwihanganira izi ngaruka zatewe n'uyu mwuzure. Ntacyo twabikoraho kubera ko ari Imana ituyobora. Twese uko turi hano nta bushobozi dufite. Inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abatabazi bavuga ko aba baturage bakuriye guhindura imyumvire yo kumva ko ntacyo bakora kubiza nk'ibi, aho bashimangira ko bashobora kubyirinda. We are a, let's say, if you consider us a very faithful, ushobora kudufata nk'umuryango wo kwiringirwa. Ibintu byose tukabiharira Imana. Tugomba kumva ko hari icyo tugomba gukora nk'abantu kugira ngo tubashe gukumira ibintu nk'ibi. Impuguke zo zivuga ko abantu bari mu byago nk'ibi badakwiriye kwirengagizwa, ahubwo bagomba gushyirwa imbere mu gukemurirwa ibibazo. Zikavuga ko guverinoma ya Philippines igomba gukora ibishoboka byose mu kurinda ibiza mu nyungu z'abene igihugu. Mu mwaka wa 2013 umuyaga udasanzwe wa typhoon wibasiye abanye-Philippines maze wica abaturage basaga 8,000, abasaga miliyoni basigara ntaho kwikinga ndetse n'abandi basigara bugarijwe n'indwara z'ibyorezo.
naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko azahagarikira imfashanyo ibihugu byose bizatora umushinga w'itegeko ry'umuryango w'abibumbye rigamije kurwanya icyemezo cya Washington cyo kugira Yerusalemu umurwa mukuru w'igihugu cya Israel. Ubwo yagezaga ijambo ku bagize guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yavuze ko ibihugu byose bishaka kurwanya icyemezo cya Amerika mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi bitunzwe n'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze abitera ubwoba ko ashobora kubyubakira imbeho ubwo hazaba hamaze gutorwa iri tegeko. Bafata miliyoni na miliyari z'amadolari yacu, none barashaka gutora itegeko tuzazigama menshi rwose, ntacyo bitubwiye. Inama idasanzwe y'umuryango w'abibumbye yatangiye kuri uyu wa kane niyo igomba gufata umwanzuro ku cyemezo cyari cyafashwe na Donald Trump, aho bazashingira ku bitekerezo by'abanyamuryango 193 bagize umuryango w'abibumbye. Perezida Donald Trump atangaje ibi nyuma y'aho ambasaderi w'umuryango w'abibumbye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nikki Haley yandikiye ibaruwa ihuruza umuryango w'abibumbye ihamagarira uyu muryango kwamagana iki cyemezo cya Donald Trump cyo kugira Yerusalemu umurwa mukuru w'igihugu cya Israel. Inshuti bakunzi ba Clouds TV, naha dusoreje amakuru ya Clouds Night, ariko hareka tubibutse ingingo z'ingenzi twibanzeho ku bufatanye na Infinix. Infinix, the future is now. Kuri uyu wa kane nibwo Perezida Paul Kagame asoza uruzinduko rwe mu gihugu cya Sudani rwari rugamije gushimangira umubano ibihugu byombi bifitanye mu rwego rwa gisirikare ndetse no mu bukungu. Umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge Madamu Kayisime Nzaramba yasabye abafatanyabikorwa b'aka karere gukomeza kugatera ingabo bitugu nyuma yaho bagafashije kugera ku mwanya wa 5 mu kwesa imihigo. Guverinoma ya Kenya yatangaje ko igiye guha igihe gihagije igihugu cya Somalia kugira ngo ibanze gutegura aho izatuza abaturage bayo babarizwaga mu nkambi ya Dadaab iherereye mu gihugu cya Kenya.